Khathi akhambi kanjalo. Usis Diana usezwane noBhuti Mulifa for over 30 years. Now instead of a relationship yabo ukuthi I-age like fine wine. Ivele yabola nje yazi yabasawa njengamasi. Mina wang abuse. Ungiphethe njengesilwane. Anginamazinyo ungishayile. Ikinga akaphuzile. Angishaya kakhulu ngize ngiphuma ngibaleke ngefastela. Awuhle mama. Lokho uzongifaka amafolo sawafaki manje ngiyabona ukuthi ufuna ngizingibothe ngibe mubi kundlulala. Extreme abuse has plagued the relationship with Sis Diana. Enough is enough. Noma ngithinta ngivele ngibhoreke. Ngibulela ama-feelings nje nayo into ngidena kokugcina. Kinokubezwa bathi when life throws you with lemons make lemonade. Ikhaya labantwana bethu lela. Kodwa kulokho asifuni kwa lemonade. Mina ngisakufuni bandla. Sifike endlu enkulu ePark Station. Phelile. Kalina ke manakaranaka. And this is Senkhathele. Senkhathele stars uhlala inhliziyo yami manje sekuphele. Senkhathele stars Igaba lami nguDynamite. Ngizohlukana noMlifi Mthuwa. Ngoba Senkhathele uyangi-abuse. Ungiphethe njengesilwane. Anginamazinyo ungishayile imbambo leziphukile nezigayi. Angisafili kahle nje. Ya ungishele 1991 ngamcoma ngo1992. Bukubhuto right nje omuhle nje omhlophe nje. Hayi manje ngoba sekashile utshwala sekagugile. Bekagcoka kahle nje nice nje. Ahlala clean nje. Angijabulisa. Bengimza ngimthanda, bengiza ngimfile. Asicela ukuhlangana wangithembisa ukuthi uzongishada endele soba yifamily. Azange angishade. Lekayosi. Ratenke namanaka. Kena Dynamite. Oh Diana. Kisweke ngimo. Ke tleke mathata mona ke khathetse kena. Wang abuse. Monna feng monna wa hao. Mona wa ka mara ra nyala. So lena le how long le utlwana? Rona le 32 years. Wena. 32 years. 32 years ke mthotse 92. No lenyalo. No lenyalo. Bana bateng. Ke na le bana ba 2 ba banyana. Hai man la re tshwareletsa man banna manwetse. Ngwana batho mtlomong ke anyetswe ke somebody else he. Ke kopa go rompelele ka the first time ana go abuser. Re so thuti sa dula ko Olato. Nana le mkhoko ko jareteng ha re sa dula ha. O qale mong abuse an shapa ntsamela. Tshika ba ke sname. Antswekena. Bekabuya eTavern athi ngimvulele umnyango. Kanti mina ngizumekile. Lapha sekudala ngamvulela umnyango. Athi wangivulela kukithi. Ngithi ngiyazi ukuthi ukini. Ngibona sengiphuma emazinyo, sekangishaya ngiphuma emazinyo. Liluto ngimola shapa ka stulu seso. Sesa sa le blank. Awufola ke tsebe kapa ke 10 years tseli le hona tse lape. Di rupi tsa ka tse di bohloko. Sometimes how weather ai ha ka re wa bata. Dia pain go tswa ka tsona. Ha ngishaka kakhulu ngize ngiphuma ngibaleke ngefastela. Uthanda ukushaya imbambo. Ikinga akaphuzile. Yeah. O tloge ona le pelo e khopo. O kreye ngwana batho a ituletse. E be tlo batla go mo senya ka mohare. E bo sa be satisfied ka mo senya ka mohare. E bo tlo batla lo mo senya ka montle gore le fatshe le bone gore wena mo fetotse a work of art. No teeth, scars on the face, sore legs. What more? What? No. Nomntana mi lo firstborn. Bekathanda ukucabana naye lokwa pregnant. Wamshaya, wamuphusha kanti uzovika lo omdala. Wahamba wayombophisa. Uyena wayesibhedlela wayopepa ngalelo la.
I can't believe this. Did the abuse aggravate the labor? Yes. Ntho e mplela nyana ka ngwana hao e botlhoko. Do you mind if re mo founela? Mfonele. And the way in shock, I need to make this call. Hello. Hello, Matsapa, okay? Okay, ma'am. Ke dutse le mama how mona Diana. And o fetsa mpotsa taba e botlhoko ka papa le wena. Yeah. Ke kopa mpotsa re ho etsahetseng tsatsi le mama. I'm pregnant by then. Okay. So when we were like, argue, like, ke motho a lerata wa bona. So obvious wa rwakana o etsa ntho tse snacks o kila bona. So ke am jwetsa gore kopa like o those lentswe la hao like bana ba robetse. Ya so it happened ho ring and riding. O go ragile dimpa. Wabo and then kawa. Ka tisela ring e re kilo mmulela case once because like wa hloba anwile. It's terrifying to know that she could have lost her child. Thank you very much for the call, Yarona. Okay. So, lotshwala buyamlawula kahle. Yeah, buyamlawula. Sometimes akhuluma yi-1. Angena ngegate akhuluma yi-1. La ka khutla ataw. Maybe ke robetse bole. O tla fitla a nke dikobo a dintshe. Nithi yini ngilele. Uzorasa. Azibamba ngapha phambili aphakani kathi yakwazi ukuyeza. Abantwana sebeyamazi. Buka manje le outline ukuthi bathi yenzani mase imfanulukile kabuhlungu kanje. Like ubrothers bathi uya flash. Makathi ukhona ukwenza usho ukuthini? Sithi uyakhona ukulala nami. Phambi kwabantwana. Phambi kwabantwana. Bayamuza ekamareni. Akakhumula abantwana babeleke bayakamareni. Yo papa uhlubuthi. Iye ngidina kakhulu wesi. So uke wazama ukumshiya? Kuyafana noma ngamiyeka mina ngizoya kuphi kithi kukude Limpopo Limpopo akusenamuntu. Wangaya ekhaya. Bebe wangaya ekhaya singasam. Angekhaya. Angazi ngiyohlala nobani ngiyohlala ngiyi-1. Ubhuti wami washo. Akekho umuntu ozonginceda because ubhuti wami uyebe kanginceda. Ifamily ikhona mara angeke ngincede okufana nobhuti wami. Abantwana ngeke bahambe nawe. Angeke bahambe nami bajayele impilo yala. Okay. Ngiqinisa sami sami. Kompotse ka fela di entseng. Ke eng e a entseng e go entseng gore wena o tsaya decision ya gore no today ke batla go tla mo. Hantse anwa washa lokho wena nganginyeke ngizokubulala wena. Mina engijwayele umfazi ngizokubulala hata ubuwa nthotseo. Jwale ke ska inkakare ke joka si joke. Usho re o tla mpolaya One day. Plan ke eng he mama? Plan ko re yena a tsamaya a ye habo. Ha re ha tsamaye yena rona o bitere re phante mazenke re lokopotela somewhere dingata di kwata camp re mse ha hae. Oh mama, I'm so sorry. Okay, I'm just wishing you all the strength and everything else that is good. Okay mama. No ko re ngwana ka lena na santella o. Ke ya raratela mo go tsaka. Hi madoda. Hi. Nithi umngani kaBaba upregise lapha endlini. No, ayithi. Mkhotsi wa hao yena o ratile ngwana hao. Yo. Hai. Julius Molefe Muthuwa mme ke dula le nna ke Diana Pangazeka Mathi. Kala ka mmona it was 1990 a visitile Dladleng sister la hae. Le hirile Dladleng ke Orlando. Fele na shema o emigrant ngwana le di horo wa bona ke motho a dipopompo re ayo motho portable grand sharp nice. Well nthekile ka yona yena shema. Ke bone botho yena ma. Ke bone ra ke motho a mmelo ra o sharp.
na le pelo, na le tlhokomelo, le na le hlompho wa bo. Ya ke na le baradi ba itshule yana mmeo le ditlolo tse 6. Tlamile fela re a kopana tjankora ka tsile le ne ke expectileng ka yona re kopane ke kgone ho solva le batho ba ha bona le bona ba kgotsofale le badimo ba hae le badimo ba ka le bona ba kgotsofale. Because obviously o ka se dule le ngwana motho nako kana e le re ha ona ntho tlo etsa kapa ona ntho e tla etsa e phoso haholo. Kuhectic ukuzwa indoda endala ikhuluma ithi he's still thinking about ukumlobola after 32 years yonke baba. 32 yonke. Yeah. Isilungu sithi you don't know what you got until it's gone. And into angayazi kena uBhuti Molefe is that njengoba ela namhlanje what he had and what he did not appreciate is leaving. Ngifanga ukuthi yazi ukuthi from 92 silala sonke 93. 93 ngitshela ukuthi wawuphuza utshwala so Yani. Yaza ngihleki ngiyalinganisa. Ngiphendule phela Ya ngiyaphuza ukuphuza mama. kona manje anginamazinyo wangikhipha amazinyo ngiyangibona Into ngabonga siziringe lezi. ngibizele zona la ngoba mina angizokutshela wena bo Uzona bo mfethu ama internal affairs that ngwamfethu at least mfethu ngazama ukubona enye indlela. Bakhona abantu abadala abantu bongababiza manje kuhlale phansi khulunywe if kunaloko ukudlayo ngisi. akuthi uyazi ukuthi abantu abaseloli banjani angeke bese angeke bangincede nganex yiko ngize la wangishane senyaweni angithi inyawo lami liyapeno yazi nembambu zami ngithi uyazi ukuthi akucala ukubanda ziyapeni Yini solokiwe. nalokuthi uzongifaka amafolo sawafaki manje ngiyabona ukuthi ufuna ngizingibothe ngibe mubi kundlulana Abona mawuyibhari ebehavior njengalo baba lona. Uthi loku inflicta ipain awumboni lo muntu lona ukuthi uyamshintsha. Akasana mazinyo uneyika kubhlungu lana makubanda nalana kubhlungu. It's too much. mina ngiyakushiya ke ba oroku abhiza ngokuthi ubhuti wami washona lo bekangibhekile phela mina nginabazali Ngena phela. uyangena because wena uyang-abuse that's why ngi-abuse uyazi ukuthi Mama yazini kuso empilweni ya thina matata sometimes sinokuyenza amaphutha tana that doesn't mean ukuthi enhle komuntu uhile until you die. Sometimes ilihlo liyaqhotsha libhekile mara kuyahlalisana phansi liphophulile ilihlo libone kahle likhona ukubheka kahle so le uyenzani wangiunderstand ukuthi kahle kahle enhle manje kuze uthathe le inyathelo lesozuzu ufike la wena uyogcina ngibulele that's why ngithi nje ngisafuna manje into ekhona nje angazi wena uphuma lapha endlini lokuphuma thi what uphuma endlini lokuphuma thi mina nje angisakufuni asangifuni wena dala loku ngimtshela ngithi yekela ukuthi awuphuzile loku ulwa wena ngelinye ilanga uzongikhomba awungitshela ma usangifuni manje kula ungakhona ukuthi mangibobone ukuthi the best way ukuthi uzongitshela khona ukuthi awusangifuni kula le ihluke kanjani kunele inkinga esesabana nazo ngoba nayo ngithi inkinga kuyafana sizobonisana ube right manje nini socale phansi manje ngiyabona ukuthi ngizogcina ngifile mara mawucabanga wena ngakubulala mina angikuthembi amazini wakhiphe kanjani kube yike ngibulala ale nomboro zidala yakusizwa yena kanye ngiyayiphikisa kuse we done cedile amdala uthi mina ngiyephi kahle kahle or wena uzoya kini mina ngizosala lapha ya ngithi Dana nomuze ngawakhela ukuthi ngifana kithi ingcise zami zibela manje ngithina angisakufili Ni uppercut engi-expecta ngisho.
Ngisamthandi, angisamfili. Yebana. Awusangincane sho. Ushaya nesixeviso ngayo yonke lento ikhulumayo la. Yebo. Umkhathaze kakhulu ukuthi nje ungibule nama-feelings nje. Nayo into engidina kokugcina. Ukuthi nje noma ngithintsha nje ngivele ngibhoreke. Awuboni? Ukuthi noma ngithintsha ngivele ngibhoreke. Ngicabanga into zakudala. Angikho right. Angithi uyazi ukuthi angine-stress ngiphuma igazi ngamakhala. Mangimbuka nje lo baba lona ngiyambona ukuthi ngathi akakazibona akagraspi kahle ukuthi umoshe kangakanani umama abantu. Hayi ummoshile ene ngathi either he's refusing to see it or akaboni ngempela. Kodwa anibonani? Yebo. Njani? Sana kanjani? Mama nakhe baba. Mama Sigebengu umlifi la. Okay, papa Molefe. Yebo. Wawutlwa mama uringe. Sekemutla. Uringe wena. Mara wa sa tla bua le nna. Ke neneng? Maka hana Muslim mathata teng. Mara ha se wa utumpana. Ho buiswana. Papa ha se wa utumpana. Ha wa ya Changaneng? Yeah. For that very same thing, right? No. Ho eng? Oh, nekucabanele ngwana isimfo yena. Yes. Nekucabanele moradi wa. No, kore ngwana ka lena na santella wa. Ke a raratela mogotsi wa ka. Mogotsi wa hao yena o ratile ngwana hao. No. I mean, bona mama, o ka se re wena o tla haka. Go bulela menyako ya haka o mogotsi wa ka. Ha le mogotsi wa ka ke a o tshela. Ese le na ha o mpulela menyako ya hao. Ka se ka kena hao ha ke bona ngwana hao mo le re ke bona ngwana eno mo le se ke bona mosadi. No, ayetsi. Mara le yena o wrong ngwana ka o ratana le mogotsi wa ntate wa hae. So ngwana hao o utlwana le mogotsi wa hao? Yes. Ba be ba tswala ngwana. Hayi madoda. Hayi. Nithi umngani kaBaba upregizile lapha endlini. Ke ngwana bethu. Yo. Hayi. Khaya labantwana bamnawe. Mina ngisakufuna bandla. Angiza ngithini? Ungangifaki Ngithi ekhaya labantwana. Thina sizophuma. Ya hore ha sa go batla. Ina ke manzema. Ke manzema yentsweng ke mang papa? Understand Mcholo fitile haka as a friend. But I end up ratana ngwana ko. I bona la ding ke ntwe jwang ngwana. Ene ngwesi ka ke khalmel. Rata ke. O tseta. Bo sena ke tseba le mthuna tsheko ba le mogotsi wa ka dintsha between na le. O tseta. So ngwesi ka yona ke mo ke boneng teng gore distress la o tsena. Wa tseba Mthole ke mogotsi wa ka. Mara wa dumela ha o freya wa dumela wena. Mogotsi wa hao wa itse gore ke ngwana wa hao. Yena le yena ngwana wa ka ke ba blame ba dithu ke blame ngwana wa ka fela ke ba blame ba dithu. No kutlile ka re blame ngwana. No, ke blame ka fela le yena wa tseba malenga ke battle mona ma violent. Hona le ditori tsa gore ha o hlabile. Besides go shapana. Ona lo ho etsa ntho tse ding tse tswileng go tseleng. Ka hlompho. Like what? Like go flasha o apole pela bana bo bua ntho tse ding tsa snacks. No. Yo maybe ka etsala mhlomong ke re ke so bedroom yaka. Ya toilet. Yeah, maybe batutsi mo le dining room le re ke ya toilet. Maybe ba mpona ka nako yo mhlomong ka lona. E seng gore ke tsekele arabana mo ke tsotse. Ka hlompho ntataka o tle o re na mosading ka metsa. Ke gona o etsa nna. Akuthi uyashika njalo uphuzile kamuka bataka. Batsali ka mpea ka ufela ntho tsempe mara tse ke. Hayi. Uyasho ukuthi wena uyakwazi ukuzala. Ubamba ngapha phambili. Uyasho. Hayi. Atseba ke uma nje iqiniso nje mlifi. Atseba ke yabona. No man. It's honestly despicable.
anginamazwi amaningi, but just to say how disgusting it is that you'll even make up excuses for your sad behavior. Khuluma nje iqiniso. Mara tsama ke tsotsa ke yetse nje. Hayi ke buhle. Tsola pela bana. Hayi Decision etsilweng ke mama o reng ka yona ya hore ha sa go batla. Ngwakhela le amoze for mina nawe nabantwana bethu. But manje mase kufika indaba zokuthi kumele kumepheke mabelane sala gentleman ayabona leyo. Sala ke wena ye lapha. Ayabona leyo. Mina amnaka. Ina ke manzima. Emanzima yenziwe ke mang papa? Ikhaya labantwana bethu lela. Mhlake likhaya labantwana bami nawe. Mina ngisakufuna bandla. Angizwa ngithini? Ungangifaki mina. Ngithi ikhaya labantwana bami. Thina sizophuma thina. Ngoba wena uthi angeke uphuma endlini yakho ngithi. Mina la chartini ngeke ngiphume sisi. If yena ufuna ukuvaya ayebehotha. Yabo. Njengoba nami ezami inyembezi seziwela phansi. Sengacabanga nje ukuthi could you honestly not bring yourself to a level where you are thinking about the children? Ngisakala usohle sokwenza ngisana selesa wethu ukufika. Let's make a message like I was saying up there. And I wish you all the best. As sad as it is, but Mama, I'll talk to Pusaka Safe House, okay? And Hodimhamo production will talk to Pusaka protection order. And Papa, Reka Pusaka Tabaya rehab for alcoholism or alcohol abuse. I think if Utaya Tuso Ena, Utlabirela Banaba, Papa. Unahanankaso. Marazina killing Khilamanyani to Copacopan Sikalolo to Sarah expected the listening channel. Okay. All is here. Whether umonna or mosadi, ska emela motho ra tla go beele tsogo. When the signs are clear, read them. When the flags are there, see them. Today I am super proud of Ostaina because finally she's standing up for herself le bana ba hae. Like also ona wa re bontsha man gore it's never too late to say senkhathele. Bomme a ke re tlogeleng ntwa rona ya go tshwara thipa ka bogale till we bleed to death. Rather reach out to us. The details are on the screen. Re tlo gona o thusa go tswa. Ka lina ke manakaranaka and ke senkhathele. Till next time. Indaba yakhe yotshwala umnifu uyayibona ukuthi inkinga. Namhlanje semchithela umuzi. Noma uthi uyeke utshwala ngisamhaleli mina ngisamfuni ngoba ngisamthela.